Akiaria na andiki a mohoro Catherine Adema uria ariwe muhuri mbica munene oigite thiini wa thiku kenda hakuhi andu 100 ni mahuritwo mbica itiganite aingi ao ni kumana na nguraro cia mutwe kuhetukira mitino ya barabara. Adema ongereire kuga ati ona akorwo macini iyo ya kiriu ina uhoti wa gutungatira arwaru makiria ma 100 he bata ataramu a kuhura na guthoma mongererwo kuona thibitari nweri na muthomi umwe wa mbica uria uthomaga mbica cia MRI, X-ray, ultrasound, mammograph na riu CT scan. The only challenge we've since we started is the human resource, because the numbers are high but the human resource, the number of staff we have are very few to be able to serve all the patients, because we have the radiographers and the radiologist. We have one radiologist who is also overwhelmed because this is not the only unit we have. Akiaria thutha wa kuhingura macini iyo ya CT scan kuri muingi, gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu augite CT scan ya Gatundu iri ya gikiro gia thi gukira ya Thika ni guthondeko ni cokererie wira wayo. Waititu augite macini iyo iri itakoretwo ikihuthika kumana na hinya wa thitima gukorwo ri munini ni guteithiriria arwaru aria makoretwo magitumwo Kenyatta na mathibitari ma andu kiumbe. Twina CT scan machine yake onogone nini ya capacity nini ya 10 slices ona ne kwambiriria wira tondu ni rari na thina wa thitima. Oho Waititu ni oritie arwaru othe aria maramatha motungata matiganite thibitari-ini cia Kiambu meyandikithie na kandi ya NHIF kuona kandi iyo ni iteithagiriria muingi kuhuthirwo ni murigo wa marihi uria ukoretwo ri kihinga kinene kuri arwaru aingi. Ugo turenda ku request andu aitu metikire mundu tai na kandi ya NHIF etikire ku register na NHIF nigetha murimu wothe uria unginyita mundu utiri ati kuika harambe kana kwendia ng'ombe kana kwendia mburi kana kwendia mugunda ni undu wa murimu. Thibitari kaunti-ini ya Kiambu ni ikoragwo igitungatira makiria ma arwaru 10,000 o muthenya. Ngiribochera Kameme TV, ritwa riakwa ni Washuka wa Maina.